muri China mu Bushinwa. Mu Bushinwa ni China bafite imijyi myinshi cyane Shanghai, China. Iyo Umushinwa rwose igishinwa buriya cyatukomotse mu Kinyarwanda. Ijambo cy'imicanga badutwari ko iwabo. Cy'imicanga. Umushinwa kubwira ngo icyayi ntabwo yirirwa warakubwira cyayi ukamenya ko rwose indimi zifitanye isano cyayi. Everyone has to pass through customs. Everyone has to pass through customs. Buri muntu wese arajya gusoreshwa imiti mushyira hasi. Father, you know they're going to charge us at least $50 for ginseng. Ariko na baduca amafaranga kubera imiti. Wowzers. They never look for it there. Baraza kutwaka nk'igihumbi n'ayiki ku muti gusa. Man's pants. We can say he's bihishe mu bikariso ku buryo batabibona. Hide it in your pants. That's believable. Hopeless. Cheke mwabishwamo. I don't want to hear any more of your scheming. Sinshaka kongera kuvuga ngo murashaka kunyereza imiti tudasoza. No one ever told you that life would be fair. Papa ariko kutwishyuza ntabwo ibi ngibi bikwiye nta n'umwe wigeze ababwira ko ubuzima bugenda uko munabishaka. No one ever told you life is fair. Papa yarababwiye bagomba gusoresha. Gucunga neza kumba hari imodoka yazaga buri ukwizije imodoka zabo abakoroni biwabo. Abaturage babo babene igihugu begera hirya. You know who that is, Beiham? The English consul. And he has privileges. He doesn't have to pay duties. Papa kunarimo kubasobanurira arababwira turiye rero na ambasaderi w'Abongereza kugira ngo rero umuntu atazishyura imisoro agomba kuba ambasaderi kuko bo nta n'imisoro batanga ku byo basanye. Umwana arebye hirya barinjira ne delegation yabo ntabwo usora bo bahita bacaho kuri bariyeri bakinjira bakindani. Ikiganiro cyabaguyo ko cyabaguyo mwihangane uruzana imiti yabo kugira ngo itaza gusora rushyira mu bikapu by'Abongereza. Abanyabwenge baragwira. Rero jya hakurya niba kibikora bite n'ibyo utambarishe. Tukihangane banyakwa mutwihangane. Kumbura rwasunitse mwene wawe. Ajyanye muti. Don't worry. Once he takes it through customs, I'm going to retrieve it again. Cheka wakigoryo ndagira ngo ajyane iriya miti muri gari ya moshi nitugera muri gari ya moshi turakora imiti yacu. Mwana tugwire n'uwa kabiri dutege hino. Mwaraguye rugwira ubusa. Rugorgira. Komereye igishinwa cyo kizi kwitaza. Papa no muswa sinze menyarwaye igicuri. Kumendaga gushyiramo ibindi bintu mu bikapu. Uza babasoreshe. Abaturage gusora batangwa muri gari ya moshi. You get a seat. I'll pay the taxes. Papa agenda none wicare ngenda aza kujya kwishyura imisoro. Bagiye kwishyura imisoro mugenzi. Bari bavuye mu mujyi umwe bagiye kujya mu mujyi wabo Shanghai. Drunken Master 2. Benshi mugiye bifite n'izina rya kabiri bayita Drunken Fist 2. Drunken Master cya Drunken Fist. Uko twagatangiye umusore ngabo buriye gari ya moshi. We papa ndetse na muvandimwe. Feihongo we. Umwana yitwa Feihongo sha. You a hand with that. Yasogira ikibazo byo nabitegura. Come back here. Sebara mukoko. Kurita ikigori. Kabari For my father. Kubana ne gutakura ndari. Feihongo we. Feihongo yangukora kuri se. We yaratangiye cyamukurikira. Feihongo garukano. Feihongo mama shanje. Ntabwo agomba kubyigana n'abasaza mu mpege cyane. Now what have I taught you? The local fellow has the advantage. It would be foolish to go chasing after him. Feihongo nakubwiye kanga umuturage abafite uburenganzira bwe. Nukuvuga niba natwibye n'inza arimo kubitera ntabwo apfa kumwirukana n'umwambuye ibyaha ukamukubitamo n'agashyi gakeya mureka cyo. I remember. Ibyo ndaza kubyibuka papa. Gari ya moshi yaratangiye Edward Tangoman Mingi. Juweni Chen. Abo bose nabaduteguriye wumvisha amazina nsomye. Mufatira hano. Luka Lenge Jackie Chani. N'abandi benshi cyane. Nabaduteguriye agafilme karatangiye. Papa yatangiye gukina n'umwana we. Ngabo muri gari ya moshi bafite umupagasi nawe yicaranye n'umwana. Papa n'umwana barakina gusa ikintu kimwe umusaza yafataga umwana we nk'awa mupagasi bose akabafata kimwe. Mu nzira baragendana barasangira. Umupagasi nguriya yasinziriye ubusingizi ni bwinshi ni bitotsi. Think about it. Hey, look at that giant beaver. Reba hariya papa reba kiriya kintu kinini papa. Kumba arakizi kirashaka kumukokora bari muri damu. Feihongo sha ntukanyinishe mwana wanjye nabonye ibyo wabonye sha nabibonye kenshi cyane ubuze imyaka amaze gusukuma sha ntabwo wapfa kunyiba muzamaze gusukuma imyaka kumbe hakuno batangiye imikino bapima cyacu ko kiryamye Back to sleep. Yaryame. I didn't miss it. I'm so sorry. Won't you please forgive me? I will forgive you, but you must. Natobarira turababarira ariko kumva urugo ruhamagaye muzehe rwahise rwiba muzehe uriya yahamagaye muzehe andi lawa amazina nyakuri niwo kurikira papa. This is inexcusable. Wewe ntabwo ababarirwa. All right, you're forgiven. Sa papa ndakubabariye kumbe kiramwibye Ronaldo ho executive producer uko bakagenze mu nzira mugenzi
gari ya moshi yarengaga sitasiyo ikagera ahandi, hari ahandi yageraga igasanga abantu bahagaze bategereje gucuruza. Ibyishimo ni bwose. Ahangaha ni mu gaturage ka Hanswi. Hanswi ni igiturage gari ya moshi agomba guparikaho. Abagura ibituzi bakagura, burushete bakarya, ibirayi byokeje bakarya. Ni mu giturage cya Hanswi. Hanswi ni mu Bushinwa. Ibiporezo bafata mwana wa mutsi twari twatanze mu Bwongereza hano. Bakareka njye ugurira karyoshye rwose uraza kuhishimira. Kumbe mwibuke neza hari imiti cyashyize mu gikapu cy'umwongereza kigira ngo badasora imisoro. Ubu ni ukujya gushaka abongereza bakuremo bya miti bashyizemo. Yagomba gusora n'isore. You two make sure you come back before the train leaves. Basore babiri mumenye ngo muragaruka gari ya moshi ari agenda. Kandi stay out of trouble ngo kandi mugume kure y'ibyago. Ngaro ko ari babiri barakomeje bajya gushaka abongereza bari. Abongereza ntago bagendanaga n'ibishinwa reka da. Abakoloni reka hadate rwose aha. Basi byarije birimo birashaka niyo mwana ngumenya bari hakuno ino jinjirayo kumbe hakuno. This is like another world. This is like another world. Nguyo wajya unisindi tandukanye. Because of all the foreigners here. Kubera kari abanyamahanga here. Well, nari karitasi mwe muzi. Yeah. Answer me. Musubize murashaka. Looking for someone? You two have a friend in there? Can you prove it? Just ask. Go on. Basami ndani muzi mwabitswa. Be arrested. Ikindi jani muzana muzambura. Tumuzafungu. Kujya kuvana imiti yabyo byapanze imitwe yose ishoboka sibwo biteje abakiri imbata. Twinjire n'imbata tuvana imiti yacu tu. Get out of here. Naza imbata ziragenda zinjira mu bakire. Abakire aho bari ni Burayi bikorye byazanye imbata. Kumbe birashaka ya miti yabyo byari byacishemo ngo bitaza gusora. Ashenge dore imbata kwa kire. Atanu cyakindi mu gacamo. Ibintu menya bina byarati. Birajyana kabisa. Kongeramo hakuno buto. Umuriro uraka n'imbata nzamakije kunywa imbata zirasara. Mata mu muriro. Yije mu bikapu by'abongereza. Tashaka nta kindi ni ya miti ya ginseng. Ginseng kumbe ari undi muntu nawe washa kwiba. Sasa n'abantu babiri. Nyangana nyakubaho. Umusaza yaciye. Umusaza n'umushinwa yakubita. Basi tati. Wa umujura garukana. Kumbe ntabwo aricyo cyamuzanye so gufata abajuraje gushaka imari. Sasa umusaza ikintu yibye kera sane cyo umwana yajyanye. Bose byari bikapu by'abongereza. Bari bafashe. Hey, you come back here. Garukana we. Umusaza yirukaze ngo nacyo n'ikintu cyakuno kumbe bose ni amabandi. Garukana wa mujura we. Abarinzi bo kugrigari mwose. Musacho. Agara we. Soko ryinacyo kiramanuka. Soko yaptaka. Akona kandi we. Mukambo. Ufena shaka umukurikira. Basi tati. Tango. You traitor. What? Mugambanyi. Kuki? Musayi yavuze you traitor. Traitor bivuga umugambanyi. Umusore yaribaje gute? Ndi umugambanyi gute? Ari impamvu umusasa yavuze iryo jambo. You traitor. Umwana ati what? Iki? Ubwo yibye inkota kurikira cya gisaza. Wumva amagambo? Tango. Zeni ndwaje. Bitu umusore. Samwitsumu. Kuki umusaza yesu umwana umugambanyi. Tango. Utiga munsi ya gari ya moshi. Mutango muto. Get in my way and you will die. Uraja munsi yanjye urapfa. Jugunya inkota ye. Nishe mu muzi arajugunya. Terura ibiki. Oya, ndagukurikira. Arakibwiye n'ujya mu nzira yanjye urapfa. Kirongera kirakurikira ikigoryi. In the first place, I'm not a traitor. In the first place, I'm not a traitor. I'm a master.
urimo urarwana n'umwarimu and I'm winning. ndamutsinda n'uburi n'umwarimu umwarimu wanjye ugamba ni umwarimu wa kung fu. You're fighting a master. urarwana n'umwarimu wa kung fu. musore ntabwo abyitayeho gusa mubwiye ko icyambere atari umugambanyi nk'uko umusaza yabivugaga ngo traitor. ugamba barapiki barapfa akantu gasa umwe yivanye kamwe n'undi avana akandi mu gikapu cy'abongereza. mwibuke neza uyu mwana yari yashyizemo ikimeze nk'icy'umusaza ateruye usibye ko kibitse mu bipantaro bye. intambara irakomeza. bato we kado sha kadogo sha ndagukubita sha ndagusha ndagukubita sha. bari moshi yatangiye kwaka amazi umusaza caho. ikigoryi wagira ngo cyari inyomeko kiracyamuriho. gari ya moshi ratse kugira hakuno ruracyamuriho. gari ya moshi yaturenda kugisiga kibona aho yashyize icumu. saza kinye tumugambanyi mwogacwa mwe muzazinga neza ukwe cyapagenda basi. You're pushing it. urimo urahaza What want from me? urashakisha. Apologize for what you said. saba imbabazi by'ibyo wambwiye ibiki. You thought I was some other person. wacetse ko n'undi muntu. All right, I'm sorry. ntabwo ndi umugambanyi saba ndakumbabarira. uzagaruka hano urwo n'urushyi. Are you mocking me? wewe urashaka kunsuzugura. I'm a master. ndi mamete wacana we master. ndi mwarimu wo kutekana kirabanza kiramwereka. We'll go hand to hand. reka nkwereke tujye ku ngumi noneho maboko ku yandi. aho wacana niba ubishaka ndabiguha. Tango, you're fighting a master. barwana n'umwarimu. gamba honga. Drunken Master 2. Drunken Fist 2 niko filime bayise. Drunken boxing? Well, drunken boxing sha. Boxing y'abasinzi. Mix it up. ngwino ndabivanga jewe. ndabivanga muzee. Fight. ngwino kado ngwino sha. ngwino ngwereke ibyo mfite. muzee mukanya aragiye ibyo afite ibyo agendana nabyo. ninzakagendana agapfunsi ariko abandi baba bari mu gakiza ni agapfunsi. ndagukubita sha kado. kiramwihutira kumva umusaza ni master. What you call that? ni tekinike ze cyane ukugwa. Holding a 100-ton barrel of... iyi ngiyi bayita tekinike yo gutegurira imizigo ngo iremere nk'ibiri ijana kumva wajya kubisa hasi. kiramuzana. Who do you think you are? urakekura igiki. I guess I'm the guy you can't knock down. nijye washakaga ndahari. uhita umugikubita akabuno hasi. Pose is this? iyo se ni iyihe pose? iyo tekinike. Self-administered. iyi ngiyi ni iya massage. ikigumbe kirabeshya kirimo kirapfa. we You may rise. haguruka. ko gikubura icumu kumbe umusaza afitemo kime. Right, old man. uri umusaza wa muhatari. You're pretty good too, son. nawe uri umuhatari mwana mwiza. Boxing of yours was... It was what? Pathetic. You defend yourself very well. wirwanaho neza ni byiza ariko gari ya moshi iragusiga. With drunken boxing, I can defeat any kind of kung fu. musanyimishiye tekinike y'abasenze nagukubita nawe. Even defend yourself. wakwirwanaho niko nakubwiye ariko ntiwankubita. It'll leave. You've gari ya moshi igiye kugusiga wa kigoryi. and legs off and beat you over the head with them. yaciye. Running away? urimo yacika urimo guhunga. gari ya moshi wena nibagiwe. papa wacyo ni mari wa mupagasi wabo ni mari imiti gusa kirayizanye. ufite ikinuza mu gikariso cye mu gipantaro cyahishe kimeze nk'icuriya musaza nawe ajyanye. bombe babikuye mu babongereza. unamufashe. hari umusore wakunze uyu musore akimara kumubona. uwo musore nta wundi ni Ande Lao. bombe bagukinaga za kazina ka filime yitwa Island on Fire. Goodbye, young tiger. urabe mwana mutoya. yarebye igikapu cye mugenzi. umusaza nawe abona ikindi. byombi byabo byari mu biwo muntu uza y'abongereza buri umwe yakura ikintu undi akurura ikindi. umusaza gufungura. nzanye imiravumba. wajyanye ibya cyane. icyana nacyo menya kijyanye iby'umusaza cyo ntabwo kiriwe kireba. Urumva abongereza buzi imari yabo menya wa mwana nubwo atarebye harimo imari abongereza bari bafite sibwo batangiye gusaka abaturage. muvongore beka bo. Wake up. kango gashaka dogo kango gashaka. Good morning. Ikibazo ki? Yes, we've had a robbery. twagize ubujura batwibye.
turimo turasaka buri muturage wese mufungure ibikapu mufungure ibikapu. Present all those articles for inspection. You must open every box and package. Mufungure buri gikapu mufungure buri gakapu mufungure buri bwate n'ibiriya babika mu nyine bw'ubusuri bw'ubwo bwate. Goat stomach. Urabona iyo ni umuti wo munda. Urabona ni imibirizi ni umuti wa malaria. Urabona umuravumba mwibuke bawibye ikigoryi kivana yakangaka. Every testament. Fungura nakariya shako sinakabona. Mufungure buri muntu agenda afungura bwose mufungure. Cyafunguriye hasi kibona cyajya wa musaza niyo mari yabongereza. Musaza nini byaraje maze kirabitukiranya wakabonye. Ako singabonye sha. Windu duca ko singabonye sha. Turashaka imari yacu ha. Umusirikare yakamejana. Turashaka imari yacu sha. Fungura. Will you try to hako no musore wari wamwikundiye yari yakunze. So long. I'll see for myself what it is. Ndashaka kureba ko kari hagati na hagati. Stop stalling and open that box right now. No, afande. They haven't left their seats since the train. Abantu ndabazi n'abaturage beza twahoranye n'abarebye. Just who do you think you are? Wacha kurinde. Urinda wa mujinga. Wa mujinga ufite ikiburi sha. Uri wahe wundi sha. Niko sha. Dore karita yanjye bantu bakuru. Kureba kumbe na afande. Munyihanganire cyo tukaga umukobwa. Utera amasari windaburiza. Ndi maneko ndi nimero imwe jewe hano. He's a counterintelligence officer. Ari ni intelligence officer ni maneko no officer umwe wo mu maneko. Iki kigo ryaragitabaye bari bagiye gusanga mari yabo maze bagikurure. Obviously he discerned that we are honest men. Yeah, uri aradutabaye kabonye ko turi abantu rwose beza badashobora kwiba. Kumbe iki cyatangiye gutekereza. Papa nabivumbura kandi imiti yose papa yajyaga kuyamahanga ari uko bamutumye. Niba wajya mu kaganda maze akabwira umunyarwanda wabo vura boza rubaga imana n'ibiki byose bimitsi ya ndwara yabatwe kabibare onari maze akajya gushaka komandi Bugande yakwinjira icyana kikanga kwikina imisoro kigakira mu bikapu by'abandi none cyagiye gushaka imari cyayibuze kizanye ibintu by'abongereza dore filime kuntu igiye kuryoha rero. The London Museum of Art will be the envy of the world. If the exhibit muzu ndangamurage y'ubwongereza nituramuka tubuza ku kantu twabuze bizaba bibi cyane ko kagombaga gusurwa niko kantu karanga amateka y'Ubushinwa. Amateka y'Ubushinwa umwana yayibye niyo yijaniye azi yarazi ko agiye gutabara umuti wabo. Yes, yene mushaka umuti umwana bari bamubonye ngo abagere mu bikapu. These two workers have refused to work overtime without extra pay. Take care of that, will you? No problem. We'll just offer them an alternative. Turaza gukora ibishoboka nta kabuza bwana mukobwa. Do it. Genda mu bikore. Go and do it. Mwongereza arategetse. Mwongereza akora n'Abashinwa gusa abatumye baragikora. Aka kombe cyapa iwango dore mama wacu Anita Miu amazina nyakuru mudamu mwibuka mu gafilme kitwa My Father is a Hero Jet Li's Inferno niko kitwa ku gafilme yaragati Anita yagarutse ari mama wa Feyihongo. Yibera mu Rusimbi umugabo yagiye mu mahanga gushaka imiti n'icyana cye. Uwo mu Rusimbi akina n'abandi badamu urugambo urusimba abagore baragatsindwa n'Imana. Iyo nakazi bagira n'urugambo ariko uziko buriya ngo biririrwe bitunguru gusa. Ibyo bintu zanga barimo gusa ko bamuteye inda ya gatatu ariko buriya kucyabyara nk'urukwavu amaze kugwiza ikipe ya volleyball. Abantu babyara cyane utwana turindwi ngo ni ikipe ya volleyball bayuzuye. Urwo rugambo rw'abadamu. It's the doctor. No. Muganga yaje we umugabo. Oh, it's you. Yego ko mana muraho. Why did you keep us waiting? Kuki mwasomye dutegereza kuki mutafunguye kare bavuye mu mahanga bavuye gushaka imiti. Yari yabonye abarwayi niba arimo kuvura kumbe bari mu rugambo n'abadamu gusa waje n'abarwayi b'abagabo baba. Feyihongo papa ubwo n'umwana we sasa reka n'icyana azaje kuvura rubaga imanda asanga imiti bayijyanye yabuze kizana ibibindi ngo n'amateka Bushinwa. Mwiriwe. Go ahead, I'll be right with you. Komeza urwaza ndaje mukanya turaturi kumwe. Mahjong today? I told you repeatedly not to treat patients when I'm out. Nakubwiye ntukavura abarwayi ndi hanze. What did you do then? Nari gukora iki? Abarwayi bari bameze nabi uzukuntu yaje ambwira. Arwaye za ndwara zo mu ntuza no kuntuza mu mavi. To relieve their pain and suffering? Ntabwo nashoboraga kuba nakundi nabigenza no kubihangana. You cut it out. Kikaba cyane we narabuye. So who should I examine first? Banza uwe murwayi. Don't bother. They're just having cramps. I can handle it. Genda banza utunganye ukarabe neza ndaza kuba urwaza kandi ba. Wash your hands first. Mwana wanjye niba ugiye kumufasha banza ukarabe neza. We'll see the matter over here, please. Abandi barwayi baba bamutegereje ni dogita. Danture Carrefour nguyu muganga. Cyana gucunga neza kumbe bari mu Rusimbi n'agatabi mama yakanyoye. Ndapfuye. Papa araza kumwica noneho. Whose kids are Matavis? Wow. Yeah. Odd, sir. Hongo. Hear that? It was just the wind. N'umuyaga umucyacu arihuta kurya wumva ari nk'umuyaga urimo guhita. It was
just a wind wari umuyaga gusa Both are mine. Yes. mugeni mutoroke dore yagiye gukaraba mutoroke ndamubwira ko mworohewe mugahita mucaho haraka Peyongo karame Show a little respect. jya werekana icyubahiro wacanawe ntabwo ari uko abandi bazamuka n'ibikabutura bibikatsindwe sawa papa kijya mu Now don't forget our next appointment on Friday morning. See y'all then. tuzabonane muzajya mwibuka nzajya mpamagara twariya ni mugeni Doctor returned? Yes, this nakwinjira buhongo yagarutse akagarukanye n'umwana rwose bavuye Bugande bavuye gushaka imiti saza dore nyiri wa muti bawe cyagiye bibye ikigo ryari Mr. Chan. buhongo dore araje gushaka ginseng Are you mad? You want me to go get it? Yes. njyewe muzane genda uzane ngira ukaza ibibazo biravutse Ginseng? bino wicareye ginseng bagiye kuyizana ginseng ni umubiri Allow me to bring you a cup of tea while you're waiting. reka nkuzanira agakawa mu gihe ugitegereje You're going to have to help me out of this. You're all going to find some way to blame me. uburane baramuka bavuza umuti uraza gushakisha uburyo bwose wambeshyera umuti uriye We need your help. We're desperate. dukeneye ubufasha hakuno twagiraniwe This thing was stolen by a robber. Dad's going to be furious. ginseng yibwe rwose yibwe n'umushura See? She doesn't want to show. Shh. Good stepmother. Help reka us. dushaka umuti umva mukadata uyu ni mukase ariko barumvikana cyane umva mukadata step mom madam Yes. Madam, tell me what our plan is. mwambwira gahunda All ukomeze right. In the warehouse, What about it? in the red cabinet, genda mu bukumu there's a black box. Let's go. And inside it, Not ginseng. I can't believe it. it's cyanide. harimo ginseng ntabwo ginseng n'undi muti mwana yagasana ashaka ginseng ikigoryi kiragenda kizana agakawa umukecuru ari hakurya arimo arateka imitwe y'uburyo babeshyamo umusaza niba bamubeshya gute umuti yiguriye Bugande akawuzana mu kagandu wabuze gatoya kimeze gutya se wabi mwibuka gato ukuntu kanganaga igikecuru cyagiye kuzana urwo Hurt yourself, Father. umwana yabuze uko abigenza maze arabanza kirasa agakawa Excuse me. yewe uyu yabonye nawe uruntu ko rungana amenye ko atari ginseng uyu niwo muti nabatumye se Anything like it. It's very rare. Aren't you lucky? How's that? rwose uyu muti watumye ni umuti rwose w'imboneka ari muri umunyamahirwe 4 hours and 10 minutes. And I can recover you. iminota n'icumi irawe kugeza No time. What are you doing with that giant radish? uwo cyo gituza uragikoresha iki umwana arapfukama hariya azi ko se nta kindi aza mwica This is a radish? You mean it isn't ginseng? No. iki ni igituza nta nubwo ari ginseng See this so I could warn you nibyo of nakubwiraga the chance. uramutse ubonye iki kintu rero ntukakirye umaze kunywa wa muti wa ginseng ni kibi cyane iki ngiki gituma rwose umuntu umererwa nabi nta nubwo wakoroherwa Honey. reka njye kugushakira ginseng nawe ateka imitwe ni mukasa She's right, Mr. Chan. madamu wanjye ibyo akubwiye nibyo rero reka njye kuzanira ginseng kuko kiriya giti uramutse ukiriye ibituzi bimeze kuri ukabiryanyoye ginseng wapfa no gupfa ni ibiruzi buriya ajya gushakira ginseng ko twahizanye twayikuye Bugande turabigeza dute abana bagiye hakuno bashakisha mu miti safi yahinze bashaka akenda gusa na ginseng What'd you find? urakora ibiki Here. Ginseng. dore ginseng ukuntu yari imeze gutya Really? That's terrific. aba noneho reka tugende tumusondeke tumwereze muravi uyinuza tumwereze iki ni igiti data yakundaga ibyo ntabwo bindeba mwebwe muze tumusondeke niba ari n'imiyenzi ajya kunywa amata yose ni amata n'umweru imiyenzi uragenda ukayica maze bakavamo umweru ikigo kiziho giti faca gutya gahambirwe Was this from Chan? ntabwo umeze gutya se ginseng Yes. iyi ni ginseng se So- ndapfa cyane All right. mugabo wangu ino nkubwire Excuse me. kugira ngo kiriya kijye gusondeka umuntu amata imiyenzi umukecuru yahamagaye umugabo we Come. ngwino mugabo wangu ngwino kabisa ngwino rwose ngwino mugabo wa ngwino ikigo ry'igicunganwa na se maze gicaho gihita kiza gusondeka umuntu That he's starting to get lonely, know what I mean? umwana wacu turamaze gukura urabona ko ari wenyine siko numva icyo mvuga ese muri aho cani Why is it wet? none se ko gisa nawe aribwo kigihinze Because that's when the morning dew is. mu gitondo bagihinze mu gitondo tukigerereza ngipfutse ahubwo ni ukugipfuka ukagenda ukakinywa kikiri kibisi ubu gifite amata ntukibone gutya wagira ngo uri muronka kabisa inka ziragenda zigakama Honey. mugabo His birthday is coming. umwana wanjye umunsi w'amavuko wageze maze kugira 20 I wait until the last minute. Stop wasting my time. wageze igihe cyanjye mugabo wawe wijyanyo Please listen. bika neza uyu muti kugira ngo utaza gutoha bika ku mutima ntuwukureho kabone nubwo yaba arindi ahubwo utahane hita utaha hita utaha muzehe ugahita igwa gisondetse umuntu From our back? I have it. It's right. umuti wabonye nawe ufite uri hano uruhande rw'umutima goshe umugabo afite amenyo ari hano uruhande rw'umutima goshe nawe ufite goshe umuti goshe umuti nawe ufite goshe amenyo ni ikintu kibi cyane muri amenyo tuma umuntu nawe ufite goshe ndagiye ahubwo goshe rwose ndagiye goshe Son? What did you want to tell me? It was just an idea. nicyo wendaga kumbwira The militia for a long-term contract. wendaga kukubwira ntabwo navuga umwana ashaka umugore ahubwo umwana tumugerekaho undi umwana arenda kumukurikiza ngo ni ukumugerekaho
mujye muva ku bisi n'ikinyarwanda cyarahitamye sigaye suza ba BJ bitese mwana bitese BJ nipo n'amakuru se fresh ukiyaza kwica gusubiza ari ikinyarwanda oyo nawe mwana nenda kumugereka wundi ahubwo kurikiza. What if Mr. Chan actually uses that stuff and becomes normally? Cyane nana mukakoresha biri kire kintu twamuhaye akaza kurwara kurembye hirya ntabwo biturebera agahambirwa ntabwo azagaruka umukecuru ari hano ni mukase ariko barumvikana n'icyana cye neza muri iryo joro cyagombaga kujya guhaha rimwe na rimwe kijya guhaha gusa barakwereka hafi aho ngaho hafi iwabo uruganda rwari ruhari mu ruganda umuriro wanjye uri murasima ohereza kuri arukora maze wake cyane ni abacuzi baracura industry alcohol nabo baremera n'ibintu bijyanye n'amayoga zarukore nyinshi cyane urabona rukore yongeye mu muriro iraka ni za kanyanga amayoga nibo babikorera ni uruganda rw'amayoga na za rukore nyinshi cyane inyanga nyinshi cyane za nyanga zitwa super za kanyanga zitwa super niyo bazikore dore kanyanga mama shenge yemwe bagabo arasari yo gutaya yageze nukoze ubugunguru veni baba barimo kubara n'utugunguru bakoze. You boy, I'm sorry, send them back to work. Basubize ku kazi hari abongereza binjiye mu kazi. I'm the new foreman here. I'm the new foreman here. Ni jewe muyobozi w'abakozi mushasha hano. Bari bagiye gutarongera vuze icyuma. Mu ruganda rw'abakoloni abakoloni ndakubwiye bavumbuye mu gihugu ko ari cyo bashaka kugira ngo uzabirukanemo n'imbiri sobera ku kazi. We now have a new foreman and new working room. Your productivity level is unacceptable. We're losing money. We are losing money. We won't do it. You want more work? If you pay us overtime, then we'll work He's so greedy. Look what we give you. Free room and board should more than compensate for the extra hours we're asking. Free room and board is the infinity. But we will not work overtime, and that's what pays for it. You will not leave here. Return to work. Return to work. Myself clear? You won't pay me. I won't do the work. That goes for everybody. Back to work. British consulate. Abamwongereza mukuru arara umukuru w'abongereza umukuru w'abakoloni babushinwa aho yararaga abakoloni bafite icyo bavumbuye iwanyu my friend ubona bayihatiriza ukayoberwa baba bafite boro bagenda bakuramo bunyibunyi mwebwe nimubona ari abakoloni bakomeza kuyabira mujye mumenya ko ari icyo bahavumbuye kumbe hakuno hari mwibuke neza hari ubukungu bw'ubushinwa banyerezaga. There's no chance to sleep with all that racket going on. Is there any way we can buy up that property, Smith? We tried, sir, but apparently Dr. Wong absolutely refuses to sell. Wong doesn't want to sell, then find some legal way to throw them out of there! Ntabwo mwari mwambonera bwa butaka batwegereye banya kuba turagerageza ariko Dr. Wong ntabwo ashaka kutugurisha ubutaka. Dr. Wong ni soka gasore Cafe Wong. Dr. Wong dore umwana we nguyu Jackie Chan ntabwo ashaka kugurisha ubutaka ikindi kandi baramushinja kuba yarabibiye ubukungu ngo buranga amateka y'Ubushinwa. Abongereza nibo bendaga kujyana iwabo ubwo bukungu ngo bazajya bugaragaza mu nzu ndangamuco wabo. Tekereza Abashinwa gushaka kwiga amateka y'Iwabo bakajya kuyigira mu Bwongereza. Nuko bwa bakorona keza ni nako nabo babita abazungu ngo n'abazungu. So Jane, what I would really like to find is a man who isn't. Komba wa muturage mu isoko nashaka umugabo rwose uzashobora kundinda zikungu. Sounds beautiful. Kungu tuvuze neza. But I'm serious, Vaughn. Without a husband, you haven't anyone to protect you from wicked men. Honi ugomba gukenera umusore uzakurinda abantu protection with kung fu. Drunken boxing. Ndashaka umuzi drunken boxing tekinike y'ubusinzi.
A bunch of stumbling around, flailing the air without rhyme. wowe nta kigenda cyo cyakubwira ku ngufu ze wahita ushingiranwa nanjye wapi we nta kigenda cyane There, Dad. usabire ku kazi uyu nari mariya ari mu isoko ateretse igikobwa hariya bakorana acuruza inyama n'umunyama babandi bitwa abanyama iyo uri umuntu yoza umwanda bakwita umunyamwanda abo ni abanyama umuntu biterwa n'icyo A fillet of swordfish and a couple of pounds of salmon, all right? neza tubuno twakabavu umereze n'uza za kabavu igihanga kabavu ni ingurube yaje kugura ibyo kurya hano abashinwa ntacyo batarya niba umva kabavu niwe kange kugura ingurube rwose igitangaza n'abanyarwanda hari abazirya abashinwa n'inzoka bararya mwese feyihongo kumva igikobwa kikundira feyihongo mwibuke neza wundi yari agiye kugura ingurube nawe akunda igikobwa ubwo umusore arakaye iki gikobwa How much salmon you want? shaka bingana iki Like I said, a couple of pounds. Fei-hung, would you be willing to teach me drunken boxing? feyihongo wazanyigishije ku ngufu y'abasinzi feyihongo ugiye kabisa turakwemera intangaha kumva iki cyaruye n'ubundi How about I bone it for you? That'd be just great. Fine. Quit interrupting us. We're discussing drunken boxing. urimo naturusha turimo turaganira tekinike y'ubusinzi Every woman should learn to defend herself. intangaha bose ndashaka rwose umusore uzajya ndinda feyihongo wambarira ukanyigisha kumbe kirimo kirateta feyihongo mbwege Teacher. He's right. A professional teacher. naza kumwigisha yigenda uriya kwigisha But you don't teach what I want to learn. ntabwo wigisha ibyo nshaka Only a fool fights like a... ibyanjye birarutse bya feyihongo ni umuswa I really like your drunk. narakubeshyira hata feyihongo njye nishimira wowe kabisa ntabwo uri gatwe kabi nka kiriya cya leonard kishetse hakurya cyacuruza za kabavu Ask my students. Am I right? Right. No, basare ndabeshye kumva yanjye si iya mbere ni iya mbere feyihongo You're right, of course. What do you say to a challenge, then? turushanwe noneho Charlie Fool against your drunken boxing. ndakoresha tekinike yanjye ya charifu nawe ukoresha drunken boxing yawe tekinike yawe y'ubusinzi nuntsinda urajyaniza inyama ku buntu ntunyishyura ndi umunyamusinzi Do I get a free dinner as well? aragukubita nangira ngo uri by'umugoroba ndabikugurira turwane nawe You can't fight here. sinjya ndwana mu isoko Many people ihangane nitahire papa yarambujije feyihongo ni umwana wo mu rugo watching us. Attention, everybody. mwese mwumve Listen. I'm Chang the fishmonger. This is Wong Fei-hung. uyu amwita wongo feyihongo You to witness it. aravuga ngo kwazi gukubita wongo feyihongo ngiye gukubitana nawe nawe nkubita rwose araba ari umugabo nimukubita nawe nkubita arajyana n'inyama ku buntu kigabura nayo tekinike se wongo ararwana ibikobwa n'ibyana bibi cyane nabyo ni ibiyobyabwenge nk'ibindi byose kandi benshi abagabo ubwenge batangira kurwana kubera igikobwa kamba feyihongo ntiyabishakaga uyu ni gakiza feyihongo ntiyabishaka Drunk boxing. tekinike z'ubusinzi nizo nshaka azana iz'igihara n'iz'imimba ashyiramo aramukubitisha imimbi nicyo kimya hamwe ntubyibagirwe gukubitwa n'imimbi feyihongo wayi koko biravugigiye abantu ba nyakariro bakomye amashyi umusore arazana cyangwa yarababariye The winner is Fei-hung. utsinze ni feyihongo They won. urasa uratsinze ntabwo ngutsinze The Chang will agree. It's not over. ibyo tubivuze turongera turagaruka feyihongo nashaka kurwana kugira ngo haturiza Oh, yes, I'm coming. ndaje papa ndaje I gotta go. ndaje ndafite kugenda barampamagaye mwihangane ndagiye I'll see you tomorrow. Okay. tuzabonana feyihongo fata n'inyama z'ubuntu Yes. oya amafaranga My pleasure. yijyanire hata nta nyama z'ubuntu nshaka gahambirwe Everybody, don't just stand around. nimugire ikibazo turanganyije ntawe utsinze abateka mutwe ni hatari ntawe utsinze You'll catch hell from your father if you were. I'll have to sell my necklace to buy that ginseng back. You can't do that. If Mr. Chan uses that stuff, you and I are going to be in real trouble, Fei-hung. feyihongora uriya mugabo cani nawe atabonye umuti kunutamo kudakoze jye nawe turi mu byago Hey, Smith. kumbe arabaciye kuri feyihongo do ni ka gasore kaje muri gari ya moshi kakadudukokora imari yacu nka kariya feyihongo mwibuke neza afite ibintu yakuye muri gari ya moshi umuti ginseng yashakaga wajyanywe na cya gisaza mwibuke barwanaga muri gari ya moshi sasa bo ibazi ngo feyihongo yarabibye niyo barimo kugenda ukumbe feyihongo nawe ntabwo byari ubushake ariko ubundi ni n'imari koko yajyanye It's really tragic. That province always has bad luck. If they're not having a drought, they're having a flood or an invasion of 7-year locusts. They're always starving. papa yagendaga akaganira n'abandi bagabo murabona abongereza ikibazo cy'abakoloni abari nacyo umukoloni niwe yavumbuye ikintu iwanyu araza rwose mpaka iherezo ashyirwa kijyanye ubu rero
rero kabone nubwo nta kintu tubona twebwe hari ibyo bajyana. You. So good to see you. Madam Wong. Yiza kubona Madamu Wong we. Had an appointment with you. What's this? Borrowing money? It's a committee meeting to discuss our charity fundraising. You were supposed to remind me. That's right, the fundraising committee. Oh papa bafite komite rwose yinuza yo gushaka nuza fundraising ni kwa kundi ugenda ubwira abantu mugakusanya kombe kirimo gusohoka hakunara abagabo bagitegereje cya Fayihongo tugikurikiye cyo gahambirwa n'ikiriya cyatwibiye amaboro muri gari ya moshi cyebye amaboro bakombe yarabashaka gukubita cya Fayihongo papa ari hakuno mu nama n'abandi bagabo twaganira nk'abagabo icyana kikajyana na mukazi kimeze nka Leonard cyo kiri kumwe n'abagore gusa cya Fayihongo gifitanye isano na Leonard. Ashamed of. It could happen to any of us. It's something that could happen to any of us. Oh. Ibintu byavu. I love their dessert here, but I simply could better not. Ko cya Fayihongo cyonyine nicyo kiba kiri mu bagore. Mbere Fayihongo mama shenge. Ngicyako na bari mu rukanda bari mu rugambo siko buri yabyaye kana ka gatandatu. Yabyaye ahubwo ngaratwite. Uziko bamuterinda ku ishuri. Iyo by'abagore. Everyone knows about it. You motor mouth. What? Never mind. Ntabwo no mutabizi. Barabizi abantu rwose ngo ugenda uvuga. Ntabwo nabwiye amabanga. Kamurebe. Kumbe hakuno babandi bakeka ko Fayihongo yabibye imari. Bahora bamukurikira buri munsi. Bavuye no guhamagara ubufasha dore ikigo ngiki kiri mu bagore. If it turns out that I can give the money back within 60 days, then you have to give the necklace back to me. Mu minsi 60 nimba nazagusubiza amafaranga yawe nawe uzansubiza n'umukofe wanyu. Sibyo sana amafaranga mengwaye mukofe. No, they didn't have the seal. It was only a necklace. Ntabwo ikigo gifite imari kirya muri gari ya moshi. Tugende tugihereza imigeri inama ngume kiraza kuduha imari ku ngufu. Ngaba hakuno barenda gukubita cya Fayihongo papa wakiri hakuriye mwibuke kirakubita kuri ko cyagiye kure. N'uyu mukecuru twamubonye azana ukuboko kukajyaho n'umuyaga. Garuka hano. Wabibye akantu bari bafite bakeka ko ari ya mari ikigo cyaruje muri gari ya moshi. Garuka hano. Yirukanga ikigori. Kumbi kigabo cyamuteza abandi bene wabo benshi. Fayihongo hasi. Mujari. Kinagira undi muntu. Abandi muri ndirimbo ndagize gitora inyuma. Fayihongo. Hey, wait. Fayihongo over there. Fayihongo ngikiri kinagera gayo. Abatamala ngabo kumbe ni bene wabo wachatiri. Fayihongo no. Kano gambirwe. Charirukanze. Everyone. Wakatsindwa. Fayihongo n'umwatari garimari yacu. Girl, say, huh? Fayihongo n'umwana wanjye koko. Mva mukasa. Wa mwana turagushyigikiye. Munzira agenda. Something wrong? Ari ikibazo? Bumped me. Rango. Forgive me, sir. Yanga mbabarira. Wait, please. Enough. Basi tadi. What more do you want? Ushaka Fall on your knees and beg, you Ya kumavi usaba imbabazi. Kumavi. Uri umusazi. Muri umugabo. We're in on this. I saw the whole thing. Mwana wanjye ntugire ikibazo bakora mugabo. What? Wandayo. You call me a bitch? Unyise ndaya bitch. Years. I saw you. Mu myaka myinshi cyane simwe kigambo no ku muhanda usibye no kukimamagara unyite nkanda guca indaya waje sikwawe aramutuka urukibasa we kutamukanda mujari mama zo aramubije cyane naguruka language are you speaking? You wavuga icyo kirimo beg for mercy, too. urasaba imbabazi nawe. You're the one who's acting uncivil. wavuga icyo kirimo aramubije umunwa wahengamye ku buryo atavuga neza amenyo mwe yasobanye umaze tumesawa karege yamesawa gamba Petros dore kuna sama dore tuguruma amashenyi. Amwita Fayihongo umuntu utangiye gutungana. Ageze akanya amatama yatangiye gushyuha. Do us a favor, Hung. This is so exciting. You have a request. I want to see your drunken boxing. Abaturage bafite icyo barimo kusanga barashaka kubona tekinike yawe y'ubusinzi. Huge crowd watching. It's great publicity for your phone. Genda ubereke kubitisha ibigoryi tekinike y'ubusinzi mama ndaje. What's the matter with you? Bafite ikibazo cy'umwe bigoryi. Beaten by one. Abagabo bane murakubitwa n'umuntu umwe. Birabanza biriyambura. Kumbe n'uri yagiye bamenya bamukubitiramo. Bose nabagiye bayakwisha. Fayihongo. Banayize ubusinzi.
papa yaramubujije iyi tekinike nakwikoresha mugende bagana abongira abandi babiri arazinga bastard arakubita bastard uriya mwana rwose angana na se suramuzi wo gahambirwa we so ninde se muze bakobwa rata mbereke icyo tumufasha uriya mwana wanjye kugira ngo arwane neza Grab all the wine that you can carry. uko aricyo se buri muntu naterura inzoga ashoboye guterura iyo yatsinzemo gatoza ikintu akora arwana nka ka Leonari tugende Leonari gusa nuko afite imbavano hose n'imifuka tugende sha arwana nka Leonari umwana bamushyira inzoga ngo iyo yatsinzemo gatoya ubundi abereka tekinike y'ubusinzi gamba isoko abantu barahurura baza kureba filime nta natanu twe tureba ebyiri filime twatanze makeya No, don't call anyone. Pay on cash. bayo bagakira tupa Father will permit drinking. papa yambuje kunywa My permission. yewe n'uburenganzira bwanjye ndimukasosha so ntabwo yavuga ngo nuko kuvuga unumibuka ko urugo tufatanyije jewe na se wowe ntabwo urimo ariko umwana asukayo urugi Here's another one. akira n'irindi akira n'umwana tupa mwana asukayo ngo papa yaramubujije mukecuru ati urugo turafatanyije niwe nanjye ngwaye uburenganzira Drinking, believe me. munyizere iyo yanyoye buriya arakubita hakuno hari cyacetse ko yasinze ujari kubita araka n'umukobwa urakubita yasinze niba akarusha hari uwamuzi harakamuzi Are you gonna be all right? uramumeze sawa You know, I could use a little more wine. munyongera kandi ko kunywa ntacyo kunywa nsigayekera mwana wanjye paita sukari baramwarasimukana n'icupa sukari araka sukari ngwanya arakubita ngwanya arakubwira mana gaye baraga rugamba paita barakubita data irarenze mama mu maya nyinshi The label has a scoop. inzoga bwoko kingi ivanzemo na koro bya bindi by'inkweto byitwa simusigaye ni hatari kabisa ndaje ndwane araka telefone n'izimbwa fighter uganda ndagukubita muzee ndagukubita dore ndakugwa imbere nagenda harimo arasoro narajya inyuma nagenda ndagukubita araka dore musinzi To show you. hari byinshi agatwa nta mikino yari nasori nyinshi cyane kandi I don't know myself. mwe natasha nanjye simbisobanukirwa natwa nkubita ndakicira umugabo nk'inkoko Is that enough? Get it! You want some more? Here! namwe bari mijari bamana warakubita imiti y'akabuno buri yicitse nta n'umuganga uyivura nta guteranya arakadaha kayihanga yo yakagaba maze kubita oye sibisi kubita yarwaza nkibaho kubita kayihanga. What do you call that? The sitting attack. iriya tekinike se iriya ni imbata kubona yicaye kuriya ni imbata iriya mama Ariana Want to go for a little spin? kayihanga bongo kayihanga bose ko dusize ari batubwiraga ngo aradukubita turi bane wa gatanu kuri nawe akagukubita bose aciyeho umwana wacu barimo kumwica kumwe papa yahageze ikikecuru cyariritse kayihanga arakubita na papa aziye mu kayihanga umeze sawa mwana akubita na cyangwa kumbe papa renza papa niwe wamwigishije arangije noneho baraduhamara twembi
ushaka inzoga cyo gahambirwa papa wewe ukigora cyane kimurumye umwana na papa papa n'umucanzi n'abamwigishije. It's your father. Niskosha papa dore ko ugihindukira yewe narimbize kuri muza papa uzi ko narimbize kuri muza abasuka babanyishe tone bakubita yataka niko banyijije uriya nise nemugire ikibazo bomba bamba n'ubugingo mu rugo. You should have been here. What did you have to do with all 5 of those gangsters? What was this all about? Each many was fighting. I was holding for collateral. abagabo barwanagara bamwatatse umurugambo rw'abagore naho umwana araberetse rwose arabakubise buriya twatwumiwe hano ngiye narebaga ngo I am not in financial need. nanjye sinamenya n'iki kijya mbere iyi. Here, you take charge of the drought money. Good heaven! umwana cyangwa se n'inzoga. Stop now! What I quit that young fellow was drunk. Bana yanjye umwana muto yanyoye inzoga. Papa araje amena icupa. I'll take care of him for you, please. Which way did you go? I don't have proof. Stop staring. Go home. Tamurugo bakwasa tamurugo. Tamugabo watsa mwese ni mutara mbwira mwebwe. Kumbe ni wabwiye. Arabizi ko ari muhamba n'ubugengo uyu munsi. Bakiye kimeze nk'imbata y'ingore. Kirimo kiravurura. Kumbe dore babandi yakubise mwana tugende tubirege kwa boss mukuru. Kwa boss mukuru bandi wari wigize akaje. Ngo bano. The whole town thinks my relief fund was a fraud. Umujyi wose urazi mukagera mukasa. You two? Everyone thinks that we're destitute. Bankruptcy. Mujyana mujyi mugaragaza nawe nashize amafaranga nawe ndi umukene wambaye. Niguti mwansabya. Selling it. Kanshishamo ijisho. Whose wife wear it to make an impression at a party she's giving. Don't lie to me, woman. Wimbesha mugore. I've asked him for money to buy that necklace from you. Did you lose the house? Wasaga nawe ujya gusaba amafaranga cyangwa ukintu usimba amafaranga wajya gusaba y'iki bagenzi bawe. No word that you hear from your wife, yet you never question what you hear from another man's wife. Sema. Ntabwo mbaza kujya kubaza abagore babandi. Just look at you. Baba nongera ikibazo cya mukada. Why again? You disobeyed me. And you were using drunken boxing again, weren't you? Wakoreshaga tekinike y'ubusinzi yabikuje kandi wakigoryo. Baba. Father, you disgraced the family name. Wanjye izina ry'umuryango. Nigute nakujya kukuza kurwana nanjye ukanyata. Murder me. He almost broke my jaw. I told Rayon to fight like that. It was forbidden. And you knew it was. Kuki muza ariko kurwana birabujijwe. My permission. Kurwana mpaka uko mwaye burenganzira. What do you want? A red-blooded son or some mama's boy? You have a way of confusing the issue. Mu buryo ujya umuza kurwana. Pathetic. Muswa gusa. Hase ubundi igiti cyanjye ninde wagikuye? Cya giti bagiye bagahereza umugabo cya Jengising. Leave it. Look. Some vandal has destroyed. Yakuye igiti cyanjye mu mizi bakayikura. Rapfuye noneho. Araje avumbure ko umugabo twamuhaye imiyenzi ngo ajye kuba. Where you are. Kuma uriho. Responsible for this garden. Wowe nabwiye ngo wite ku biti byose rateye. Oh, really now, Wong? Wong? He's not responsible for that. I bumped the tree when I tripped going up the stairs. And you're right, I did lose money gambling. Nabuze amafaranga ni mu rusimbi. Just to pay my debt so you wouldn't find out. Nagomba kwishyura imyenda. The one who told Fei Hung to box, and I was also the one who gave him the wine, so if you want to hit anyone... Nijye wabwiye Fei Hung kurwana ni nanjye wabwiye Fei Hung nawe inzoga niba ushaka guhana na Jay. Naje nawe gukubita kabisa ntarwana akaza gutya nuko gukubita. Come ahead, huh? Ngwino nkubita sibyo ngwino. I'm going to have to beat you now. Ngiye kugukubita noneho. Kagariwe. Lack of respect. Baba data we. Kandi si umugore we. I haven't even touched you yet. Sinara gukora ugatangira kurira. Baba data we. Big brave man. Go ahead. Just talk about how you can beat up women. Wavuga ngo ugiye kunkubita we. On my limits. Kukubita. Oh, baby. All right, get it over with. Baba nkubita ndatwite nkubita. Me, never mind about the baby. Nkubita n'akana kanjye kari mu nda. Uratwite? Are you saying? Madam. Are you saying you're... Uri murambwira ngo uratwite? Atangira kuruka nk'abantu batwite. Mama shenge. Don't touch me. Wimara. Baby, go ahead. What are you waiting for? No, you mustn't do that. I didn't lie down. Muka data uri hatari kabisa gukina diri kabisa uri mu madiri kabisa nakubonye cya kigoryi cyasinze. Mukaze ngo madiri yagiye kuri. Yakwiyahura biranga. Ntabwo natuma kubita akana kanjye kari mu nda rwose hasi. Ndakwengeza umwana wanjye wituma yiyahura. Kuko tasa umwana wanjye sinakubaza ariko umwana sinamubona. Ndakwinginze mbabarira. Nakurakaje. Nakurakaje mbabarira kabisa ukikubita hasi rwose. Forgive myself. Get madam a chair. Quickly. Cyane muzana cyo kunywa vuba. Umukecuru azi gukina idiri kabisa. Cya kigoryi cyasinze azi gukina idiri.
ntabwo nabishakaga kabisa. How could you do such a thing? Nigute wakora ibintu nk'ibyo koko? Ndamutse mbyaye none umwana afite ukwezi kumwe namubyara. Nta mwana w'ukwezi kumwe wavuka ariko umva kuntu abeshya. Namubyara koko. Deliberately tripped. You know that isn't true. Tuza ndumva karimo kwigorora. Menya kakiri kazima. No, I'm all right. Karagororotse ndabyumvishe. Umukecuru abaye. It's Madame Chan. She says it's very urgent. Hari umugabo witwa Chan aravuze ngo birihutirwa. Wa mugabo witwa Chan bigeze guhereza imizi y'imibirizi. Niwuje nanone aje niba azanye ikibazo. Madame we niwuje. And how can I assist you, madam? Twafasha dute Madame Chan. Here, examine this, please. You bought this for Mr. Chen on your recent trip. Naratubeshya kumujya mu mugabo wanjye mwamwajenge singi. It's in his room. Yagiye kubinywa yanyoye ibintu none we yarembye. Mu nda arimo akagarura umutuku. Yakohereza umutuku kugarura nukuruka aruruka umutuku n'amaraso. Yakuba rwose yajugunya nuko n'amaraso. Ubuse koko ibintu ibiki samarozi. Mwaramurozi. Cyagite mwambwiye ngo muhereze. Boy, yes, go get the groundling suit. I can assure you this will make him well again. Ngiye kumuhereza agati kari bumworohereze. Singi turayibona minsi miki. Nobody is blaming you for this. Nabingenze nimukongera rwose gutanga ibiti bitari byo. Umugabo wanjye rwose noneho yarembye. Dogiteri baramwemera yarahindukiye arareba. Uyu muziba ukuye muri cya giti cyabazaga uyu muswa mukanya. Come here, Chow. Chow ngwino hano gitoto. Yaje yihuta Chow rwose nawe yigize motoro itanuka yaje hano. Iki kintu cyavanga. Niwanga fayongo wabikoze. Ntabwo ari yewe. Ndiwahise ruri umusaza ruramuzi yarakaye. Rurihishe. Cya giti mukanya bamwe yavuze ngo cyarakutse. Ayi nimwe mujya kundagira abakiriya. But I've killed my patient. Umukiriya wanjye ari kumwica. Goes on in your head. Wari urwaye iki? Jinxing irihe. Compromise the reputation of our clinic. That was izina ryanjye waryangije. plant, Father. Aba ni barya babirya ariko bava ntukazane nawe uburezi. Hasi. Hasi tatu. Hasi tatu. Oh, no, what have I done? Wabasigaho kumbu yacitse umugongo koko. Umwana we. The rock is a real ginseng on the train. Jinxing yabayibye muri gari ya moshi. Oh, no, man, my big mouth. Mana yanjye mfite umunwa munini ndabivuze. Save his father some tax. He What did you hid it say? in an Englishman's suitcase. Was that so wrong? Yabayira yibye yishize mu ivarisi y'abongereza ajyanwa n'umusaza umwe. You hear? I always paid him. I would gladly starve before I would be so dishonest. Umwana wanjye ntabwo yagomba gushaka undi misoro ngo aneze ibibazo bimeze bityo. You want more wine? Shaka n'inzoga irenze gitoto. To give you all Ntabwo nyigwe niba ushaka n'inzoga irenze wakeswa. Cyasinze ku manywa yawe utekereza gusenda saa 8. Ubu utari ku murongo koko. Azana ikibindi cy'inzoga. Akira inzoga gitoto. Come on, drink. Yinywe. So much you can drink. Yinywe niba ari inzoga yinywe yinywe. Azana inzoga mu kanwa. Struck at your father again. Cyakongera kurwanya An animal, are you? gitoto. You are no longer my son. Ntabwo ukiri umwana wanjye. Own you. I disown you. Ntabwo ukiri uwanjye. No longer your father. No longer your father, senior soul. You are no longer welcome to live in my house. Ntabwo ugomba no kuzagaruka mu rugo rwanjye. Muzehe yirukanye umwana we. Mom, you've got to stop now. Wongorekera umwana n'umuhungu wawe. Or you kill him. Stop before you Yuko mbe yacitse umugongo cyajyago. stay home. Stay home. Dr. Wong, remember that you're his father. Dr. Wong, ibuke neza ko ari umuhungu wawe. I have your son. Yanze papa we. Yaramucanze yasinze. It was an accident. Yaragise. Sorry. Apologize. Wachana Wongo nawe usaba imbabazi. Genda. Stay home. Stay Wongo. Quick, Joe, go with him. Chawo ukurikiraza uwo mwene siko kahambirwe c'imicanga ukurikira mwene se. Chawo yaramukurikiye. Where do you think you're going? Uracyakora wakigoryo. He went that way. Aciye hakuno kahambirwe mukurikira aciye hakuno. Mbaga ndimo kumwirukana mu rugo. Ni urangira bamuherekeza. Bakurikira aciye hakuno. Amaraso. Ububyeyi ni ikintu cyiza cyane. Evening. Feyihongo iryo joro ntabwo yatashye iwabo. Feyihongo yagiriye mu isoko ajya kwa Myasiro handi muri ya maresitora nta kigenda aho bita mu Ryinyo. Ageze mu Ryinyo nta kindi yakoze. Ya maresitora yo mu Ryinyo uragenda wasaba inyama ngo ndashaka inyama n'ubugari bakakuzana inyama rwose iri ikinyo gishinyitse kinga.
niho bita mu ryinyo yenda rwose inzoga nyo iramagije yongeramo indi nyanga nkeya kiri hakuno cyari cyasinze kurushaho. Over here. I want to request a song. Hakuno ino haryo nshaka. What would you like? Ushaka iki? It's called I Hate Daddy. I'll sing it myself. Bose nakubise data none mundirimbire. I hate you, Daddy? Oh, yes. Wigeze kubita so naramukubise nanjye naramukubise rwose saka umuntu umwe nakatwese. I hate my daddy, I do. Nanga data namukubise. It's me like a... Wencurangira ikindi hakuno kigacuranga nanga. Namuhaye amangumi. I have no home. Ntabwo ndi mubi. Out because I punch him in the stomach. Namukubise ibipfunsi nk'iby'ikinyaruvu. Ibyo bipfunsi nayo abashinwa bagira tekinike za ntakira ashaka kubegera iyi tekinike y'ivide. Akagukubita rwose tekinike y'ivide ukumirwa cyangwa y'imbata. Why is my life so sad now? Is it 'cause I'm Mr. Nice Guy now? Namukubise rwose namuteye amangumi. Well, ginseng is broken. Papa kumutibi kagingi singi banyibye maze ndagenda nanye ngiye kuvana ibyo singi yanjye jana amaboro y'abongereza. Kumba bari hakuno urumva ko kirimo kubyigamba cyadukubise ku manywa mani nubone ko umunwa watukuye. Ndasa n'ibishimba byapfubye atari kunavutse ntubizi. Kirakubita. Ukitondera cyasinzi. Tonda reba uburyo gikubitamo noneho. Bari bagitabarije bamwe barwanye nacyo ku manywa. We. Uhaguruke mugende muve mu kabani sigarane n'uyurimo kuri. Birimba twenyine. Call the police. We mwana police. Don't interfere if you don't want to get hurt. Hatagira ubyinjiramo niba hari ushaka kutababara. Hey, you. Yes. Dummy, get out. Turi nyuma mwogambirwa banche mugongo dore wanche mugongo yicaye hano mwogahambirwa mwe mugendesha. Mbiyo cyasinze kirarwana. Uri yarishese. Ni boss umukuru bazanye. Ni kirabura abandi barikaze mwana duhunge. Your eyes on him every second. Let's see some drunken boxing. Ndashaka kureba tekinike zawe z'ubusinzi. My father won't allow me to. No. He's just faking. Arakubita mwana arakubita. Yeye senza arakubita witonde. Baragiha. Kombe kuri insho nabwo cyiteguye kurwana. What's wrong with it? Ni kibazo kira kombe dore wundi barwaniraga mu isoko wa munyama. It's Fei-Hung. Ni Fei-Hung. What's going on? Fei-Hung yakoze kikuta mu mukubita kumbe cyakintu barwaniraga mu isoko bapfa umukobwa. We guma kure yibi. Araka barasanga sangi ibigabo byose byaramuteraniye kubera gushaka gutabara Fei-Hung. Katurori. Keep him away. This some kind of a joke or what? No, he was great this afternoon. Anyone else? Sita kabisa yarwanaga basa bose aho yakubise nanjye ndi started. Kubita Fei-Hung kigabo cyaramukubise. Azutse. What are you kicking me for? Kujirima kongo bitimigeri. Are you scared? Tubwoba. Rwana. Fei-Hung yari ryamye. Beat 7 of you? Ni muntu wa ukubitsa abantu barindwi mbwabisukamo. You're waiting for it. Mutajyaga kimwana mu mutarure kabisa. Tujya mwemuretse kumukubita intebe mwogahambirwa mwana tujyanye imbokoboko yatuvuna ahubwo. Bajya kumuterura boss amesema. Sasita ngo yabakubise baragiye baramumanika ngo bajye gutanga urugero. It's Fei-Hung, right? King of drunken boxing. Umwami wa drunken boxing bamushyize ku isoko yambaye ubusa nta n'agakariso. Inuza inzogera zaravugaga kwa kundi ugenda inzogera zivuga dugundu hakurya hakuno dugundu. Inzogera zaravugaga bamanitse inzogera zivuga. Go on. Hana agakariso reka da. Dore mama shenge icyandiko kimwe gusa bamwanditseho. Uburamutse umujunguje gato yakumva inzogera hariya dugundu. Bamuvanye mugenzi yasebye mbaturage. Your fault. I should have been there with you. Byatewe nanjye nakabaye ndi kumwe nawe. Why did you to stop drinking? Ari nawe ari kubabaza. Drink milk. Kombe wagakwego wabo gakwego yatangiye kwicuza Fei-Hung yaramwaye mu gitondo maze yari yamwaye. Ari wabo se yaranze aramugarura. Listening? Urumva? As bad as you think it is, it's not the end of the world, Fei-Hung. Mwana Fei-Hung ntabwo bari uri wisirangirira abantu basebye birenze ibyawe. Abantu bahuye n'ibibazo birenze ibyawe si ibya mbere tubonye. Abantu bahuye n'ibindi birenze. Wirira. Data w'imbega ngo ndaseba. Kubera inzoga ejo bundi yanywaga kubita se sakamwirukana bamuboneranye nijoro barahondagura. I have a good reason to forbid drunken boxing.
Those who practice it frequently wind up as alcoholics. mfite impamvu ituma mbuza drunken boxing tekinike y'abasinzi kubera ko iyo wasinzi hari rimwe n'imwe igihe utigarura maze ugakomeza urwana. This is purely psychological, however. kandi iyo umaze kunywa iyo nzoga ukarwana rimwe n'imwe ntabwo umenya aho guhagarara urakubita buri ubonye wese ugakubita. umwana wanjye ejo bundi yarankubise Feyihonga arimo kubyumva asa biganira abaturanyi bari baje ngo bigishe tekinike y'ubusinzi yatangiye kurira sayibuza abantu kubera ko yabafatiye ku mwana we. cyararize. Using alcohol to assist you in fighting wickedness seems like a worthy purpose. However, wowe inzoga ukayinywa ari uko ugiye kurwana byo uyinywa kubera ko ari impamvu kandi uba wanyoye kubera ko ugiye kurwana n'abicanyi abantu bashaka kugirira nabi ibyo byo nta kibazo kibirimo nanagushyikira ariko Feyihonga si umwana wacu ko Feyihonga nawe yinyoye nabi Feyihonga yinyoye bitari ngombwa muze yararimo kubwira mugenzi wawe It's a very treacherous substance. inzoga ntabwo ari nziza gupfa kuyinywa Feyihonga yaraje maze satira si yari yamubyarutse ariko yashobora kongera kumubyara asabye imbabazi cyaraje kirapfuka muva amagambo I will never drink again. I never drink again. Sinzongera kunywa data inzoga. I will never drink again. Feyihonga. You're getting your knees all dirty, silly boy. Get up now. Urimo uranduza amavi yawe haguruka so yakobariye. Come on, dear. Genda. Away. Mukundwa mukasa aramukunda kuko diri zose barapangawe na mukasa. How's my boy? Don't wake the baby. Agangu kanjye kameze gate wigakangura ukarasinziriye. Gasinzira byahe ko ntacyo atwite ntakibereyemo. Cecuru kirana cyo n'igiteka gukoreye. Nanjye nyiri kubabwira ubu mbakora mu mufuka ntiriwe mbakoramo. Kwibaza gukora mu mufuka gusa umuntu arakubwira ukajya ukishyura. Yanjye no kubabwira benshi batagukigikiye nanjye ni nkayarya. Kandi bakajyaho ariko soko yarya nabi. Owe ni imirimo idasanzwe ngiyi bantu mu bantu bakuru mujye mutungwa n'iminwa yanyu benshi batunzwe n'amaguru. Ugasakata utarirukanga ko karirukanga mukayishyura. Umucyatariano kanje kurwana cyantoro waje kwako manje no kurwana mu rugo mumpani kuko wa musaza mwibuke yegeza arwana n'umwana we ni wajyanye umuti wa ginseng babuze nawe hari icyo umwana wabo yajyanye yaje kugishaka ari kwa Feyihonga cyatu cyaga rwa twito mpata iyi nzoka rayimo cyatu agotagwa. Hey, no one is my mother getting wet with it. I don't want to go to Mukadata. Wana chama muchacha azinga wija kurwana uratwite. Data wera mu kudukubita we iki gihora kirisa. Kandi kiba kirwana. Ubu gabaje kiriri. Papa ngwino. Kumbe cyari kirimo gikuruta. Farash. Umezoke. I'm just getting fun. Neze sawa nini mo kubeshya cya papa. Papa cyane n'undi musaza waruje kubareba. Papa cyane. Stay where you are. Don't move him around. Move on. Who I'm talking about? He means you. Oh. Easy. I'm Wong Ki-yi. Will you forgive us? You're very famous. Meeting you is an honor. Fu Manchi. Ningenzi naitwa Fu Manchi. Fu Manchi numvishe uturuka mu majyaruguru. Jana data wayiga data. Baseka nk'abakira bajya mu nzu. Awe na Fu Manchi. Bari hano n'abashinwa ni ba metre bose. Impress me. Muzaye Fu Manchi akunda kwambara ingofero ni gatwe kabi. Muzaye Fu Manchi nakubwiye na mbere filime igitangira muzaye Ronari gatwe kabi. Yinjira mu nzu. Search every drawer. Yes, ma'am. You have no idea where you might have put it. No. Where could it be? Nana wanjye ngwino umbwire uriya musaza umuzi. Yaje ashaka aho. Wari ibintu byari yibaje umwana tomatimo. Mucyaca ahitagwa mu idirishya. None nimfuye umwana rwose arimo aratera imigeri kumbi cyane giciye hakuno nabaza kujijisha hakuno. Wonderful sense of humor. Damu ni hatari kabisa ubonye kuntu asimbukira mu idirishya cyangwa rwose buriya kana koko kateye imigeri turatwite. Umugabo ahita yishyiramo turatwite. Igitwita byaye ko giheruka rwose riri. Giheruka umudamu akibwira ati ndatwite. Ibintu birakomeje. Hey, I found the seal. Mbonye kakana umugabo yaje gushaka nawe azohereza umuti wacu tumuhereza akantu kumva umwana yarazanye n'ubukungu bw'Ubushinwa umusaza yahisemo kujya kumubwira ukuri bajya mwiherero bari bonyine babiri. Not belong in an English museum. Mwana wanjye rero abakoroni bacu baraza bakiba ubukungu bw'iwacu bakabujyana iwabo. This one's so important because kuki bari ingenzi kuri bo? To stand up to them, to gain their respect. Today they take a seal. No big deal.
uyu munsi barajyana ubukungu buke Another one. ejo bazajyana The ubundi next thing you know, the abakoroni niko babaye iherezo ryabo tuzashiduka igihugu cyacu baracyokamye bakanutegerekeramo children. niyo mpamvu rero tugomba guhaguruka nk'abashinwa umisemo kubwira ukuri kuko wajyanye ibyo nagombaga kubambura nibyo bari barimo kutwiba mwana wanjye ntuzigere twemera abakoroni mu gihugu cyacu bazajya baza kudusura nk'inshuti tubasure nk'inshuti Overwhelming. ariko ibyo kuza batwihambira ngo bagumane natwe iyo ubirukanye nanone ugasanga ufite ibibazo ntabwo mbyemera umwana yamuhaye kasiri umusaza n'abasubiza ginsing wa muti yari yarajyanye umwe yajyanye icyundi n'ndajyana icyundi banyoyemo umusaza abwiye umwana ukuri umwana nabe patriot ucunga neza muri restaurant kumbe namukiri kirimo barabashaka ko ari babiri ni bande babashaka babakoroni kandi abakoroni ni babi kugira ngo ibintu bitabagendekera neza iyo babona babasuzuguye baguteza bene wanyu babateje abashinwa bene wabo intambara irarota babateje abashinwa bagenzi babo tutaranga babazana udushoka mutuzane ari intore zo muzizane bagabo muze baje bazanye intore zo n'udushoka n'izo ntore zo n'udupanga bari natwo barwana n'abandi bashinwa abari inyuma ya byose n'abakoroni babo bashaka ubukungu bwabo aba bitwa patriots abarwanira igihugu cyabo abashinzwe igihugu cyabo abakoroni bashatse ikibateranya mukatakasha umwana yaramaze kumubwira ukuri abashinwa ku bashinwa How many are there? bisa naho ari byiza rwose n'ibiki bijya mbere hariya abandi bangahe bariyo twohereje nk'abantu tarani twohereza abandi tarani abantu tarani ku bantu babiri amara kubita 15 gusa ni benshi abo kubita ni waruka mwana wanjye pata mugano basi tadi uyu mugeyo namwe we ngazi baramanuka bose zagashoka mugongo gashoka mugongo ari nako uyewe mujewe namwe we umwana umugano wari wamukase mu ntoki gusa umugano buriya ni umugano ni nk'urubingo urubingo rurakata ni nk'ibati urubingo ni nk'umupanga urakeba mwana wanjye kumvana ishati bakamumena ubutara bumuciraho n'ubundi abucira ku mugano akirana wowe uranyerera ntabwo bugukata umugano wasigaye gukatisha bakuri imbere basi mugano urakeba umugano urakeba duhumye turema basi tadi
baramuzi Nikijambere kumbe dore wa umunyama nubwo bashwaniraga umugore n'inshuti. Muvana ntabwo bareba ngo gahambirwa. Mwari minambara ndana restaurant irimo. Come back here. Wa musaza baramuzi. Abanyama nabo babyinjiramo. Ntabwo babyinjiramo rakabasa. Ntabwo batuma bashirwa bene babakubitwa n'abandi bashirwa bene babakudeshwa n'abakoloni. Namba rota. Yarota basubiranamo abateranye ntabandi n'abakoloni abakolonije wabo. Baramurashe ko yaraza amateka ari umuntu kuba yabwira abana. Waroza amateka yabwira abana baramurashe. Bango umuntu utuma bangwa gusa. Umutasi bwo bamwibye ka kantu bari bajyanye. Umusore akantu yarwaniye cyajya yatorokesheje. Umusaza baramurashe barakamwiba. Nakagaragaza amateka y'igihugu. Uko kera babanaga abashinzwe uko babayeho. Umusaza baramurashe. Atasiga nibi byana byongeye guhura. Bajyanye seal igaragaza amateka y'igihugu cyacu. Mushaka abakoloni ni byinshi cyane batwibye. Ni cyo kubahagarika batari baturengera. Beka mujyane kwa data kuvura. Yepfa Master Fu. They'll pay for this. They will pay for this. Hari wavuze ngo barayishyurira ibi ngibi. Master Fu. They pay for this. Barayishyurira wa munyamani wabanje gutera abakoloni nabo bari batuye. Iwabo. Sabatera afite igipanga. Abakoloni bifitiye imbunda. Wajyana igihoro cyawo. Nibuke neza yashwanaga na Wong Fei Hong. Kumbe Wong dore nawe ngo yafite imbunda bugiyambaye nkabo neza ntiwayoberwa. You need a light. Bene biraza kumera sawa. Ubukungu tumaze kuvana muri iki gihugu burahagije nidushaka tuzatahi. Usibye ko turi bupakira ubwanyuma muri iri joro. Mwana guwe n'igipanga kiriho n'umutuku. Taka imoja. Uwo bashwanaga kera barafatanije kugira ngo bavana abakoloni burundu mu gihugu cyabo. Barabiba. Kigoryi gitwaje utari iriya mbunda. Yambaye uniform agashira mukandara hejuru y'igishati. Siduduira. My books. Pick them up. Kuna sasa bikuza byane. Baba. Koro kwambere barakindamwaye. Deko mukuru baracanga barasiranye. Barashwanaga mbere. Barongera barumvikana kongera gucanga bwa kabiri. Ntabwo barabonana, ntabwo baramenyana mucango. What are you doing? Karichan, wosura koriki. Abasuka bishe metere wanje shaho ne gute nabasika sha. I'm improvising. Naraga anyo gahambirwa dukurura umurambo. Kurura umurambo bari mu nyubako y'abandi. Have you done seal yet? Babivumbuye none baduhamba igihugu cyose bakirimbura. Bakirimbura mu byaye fatana igipanga nkwereke. Tujyane ibipanga. Abandi bafite imbunda bajyanye ibipanga. I can't see a thing. We should have brought a light. Ntacyo mbona mwana nta n'urumuri na ruke ruhari yuza na bushi. Wese ko kitazanya gatadobasha. Ishe vuba. Kumbe bishe muri sitade. Babakirije amatara. Bale mazenye ko barimo guhana bari muri tekinike yahehe ko bakomando wuzuye imana. Dore darapo ryabongereza hejuru. Tubakolonishe. We! Jani zasu bagabo. Yitegura bagabo kubarasa. Barabafotoye bari muri ambasade yabo. Why are you looking for this? Munimo murashaka ibiri ubukungu muvuga ko ari ubwanyu. Ai twebwe twabutomboye iwanyu. Evidence here. Dufite amafoto hano. Your punishment is up to me. Ubu igihano cyanyu kiri kuri twebwe. Kugira ngo tubahane turihitiramo. Mama we nabakoloni kandi bavuga bitonze biza ukavuta ibigabo biri mukuri babashyize muri gereza barakubitwa. Barakubiswe. Well, gentlemen, I trust I have made my wishes on this subject perfectly clear? Yes. Perfectly. Well, now, Wong may change his mind about selling us that land. Tell him we've arrested his son for breaking and entering,
muhamagare wa mugabo witwa Wongo atugurisha ubutaka noneho aremera kutugurisha ubutaka kuko turamubwira ko umwana twamufatiye muri ambasade yacu umwana we yateye ambasade yacu gweshenje nabi turamwica nato kutugurisha ubutaka ibyo biraza korohera Wongo kutugurisha ubutaka. Extortion or trying to blackmail the gentleman, you know. I'll do him a favor if he'll do one for me. He's lucky he wasn't killed. Chakari umwana wanje njotse muri ambasade muzee Wongo byamugezeho atangira gutongana ari wenyine. You're not going to get away with this. Why, I'll tell him. Sit down. Dufashe mwana ceceka. To face it, legally our son is a criminal. Duhura nabyo umwana wacu ngo buyinje muri ambasade mu buryo butemewe n'amategeko. Hako butemewe n'amategeko. Amategeko yashizweho n'abandi ceceka wumva. Niwo mushyikira ahubwo. You disowned him. You can agree on one thing. We have to help Fei Hung. Mufashe mwemeranye ku kintu gishoboka dufashe Fei Hung. Nubona ayo mategeko tugenderaho yo kuba rwose bashinwa dusubiranamo nuko rwose bari abakoroni nta kindi bazanye kugira ngo abakoroni bakuyobore neza. Bagomba kubanza kubasubiranya nyuma mwebwe mwumvikana. Babyita divide and rule. Kugabanya ngo kanyuma ukayobora, gutandukanya ukayobora. Utandukanya abantu babiri ubundi ukabayobora neza. Your son's in trouble. Mwana wari mu byago yaje kubwira Buda panga kumigisha. Not even our husband. Bagomba kugurisha ubutaka bwabo bakaza hakuno kuri ambasade. Umwana nta kindi cyakozwe yavuye gusa atari wenyine avane na wa musore wundi bahuriye muri ambasade y'abanyamahanga ngo babita abazungu. Abashinwa naga abazungu nyabazungu babemera ko ari abazungu. Ibyo bishinwa byagomba kuva muri ambasade yabo. Musaza yemeye gutanga ibye. What happened? Hurry, your mother's waiting. Your mother was waiting. Hurry. Mr. Wong. Metero Wongo. Genda nawe genda twabafukuye mwese muraka. Nothing I couldn't handle. Madam Wong. Master, are you all right? Metero Mezoki. Some bruises. I'm all right. Niba ngibi mubona by'ibikomere bindiho the bruises, but I'm all right. Usibye komeza wa. He what? Has father gone mad? Data yasaze. Sacrifice everything. Yemeye gutanga ubutaka, yemeye kugurisha amazu yose kubera mwebwe, yemeye gutanga ubutaka bw'abariye bongereza babashakaga nk'ingwate. Nta kindi cyane. Bariya rero n'abakoroni hari ikibagenza hari icyabazanye mu Bushinwa kuki se batava bakajya iwabo kuki bakomeza kugura iby'iwacu bakabigura kandi wacu bagashaka ko tukomeza tubibuka iwacu. Imico ndangamurage iwabo iri iwabo iyaba ngaba nta iri iwabo abari akanagasuzuguro ye. In the future. Hari impamvu mwana wanjye genda uzubaka ahazaza hawe heza. Skari. When's our next shipment to Hong Kong? In a week. Ubukungu tubapakire bujye muri Hong Kong. And everything's ready? Ni cyumweru se. And loaded. Byose byabiritaguye ebire twapakiye. For the time being. Iri joro rero mupakire ubukungu bwa nyuma busa naho buva mu Bushinwa. Pick it up. Yes. Mupange hanyuma murebe ukuntu twavana ubukungu mu Bushinwa iri joro. Mupange mu buryo bushoboka. Murapakira mute. They've been getting away with this for too long. It's time for all of us to do something about it. I know they lay everybody off without even giving us some reason. How are we? Kombe bishinga birukanye cyaje mu Ruganda uyu munsi byari bisagaraho birimo kwigaragambya bari babyirukanye ku kazi noneho burundu. Steel workers. And guess what? The same guy who bought your father out is the one who's doing it. Yeah. Umva wa mugabo watumye so abura amafaranga agurisha ubutaka bwe niwe mugabo umwe watumye natwe tubura akazi. To you? I want to be treated like a human being. Natwe dushaka kujya dufatwa nk'ibiremwa muntu. Baraza bakatuyobora tugakomeza tubayoboka kuki twe tubayobora ngo babe batuyoboke. Strange, all right. I think ko bishoboka iri joro agomba kuba hari ikintu bashaka kuvana iwacu. Hari impamvu birukanye abashinwa bose mu nganda zabo batumvikana nabo. Fei Hung. Maybe. Let's find out what they're shipping. Go to the mill tonight. Mugende aho mwakoreraga muri iri joro mushakishe n'iki bashaka kujya mu bapakire muri iri joro babana mu gihugu cyacu. Ntabwo umushinwa ari wese yarwaniraga igiti cye ahubwo buri mushinwa yatangiye kurwanira igihugu cye kurwanira igihugu cyawe babyita patriotism gukunda igihugu. Sebwo bagiye bagenda mu byo abakoroni bendaga kuba bajyana n'ubukungu bw'igihugu cyabo katrori. Now we have proof that they're up to no good. I'll tell Fei Hung. Hurry, Fuzak. Hi there. Oh, hello. On guard. Wow. Ni nabwo bakubiswe bakubitwa n'abakoroni. Policemen abongereza barabakubita barwana n'abashinwa. Mwongereza basited dore mwongereza. Stupid. Mwongereza
wanyu n'abakoloni Uganda Mariana abaturabitaho mugira shangu mugira bakoloni tamagawe mfayihongo hano koloni abakoloni barakatsindwa cyabo mwana n'abazungu ungasigara n'umuzungu are kwiba ntiwapfa kumwiba kuko usanga yarashyizeho itegeko ry'uburyo utamwibamo iwanyu araza akabiba kandi arakwiba ku buryo wemera ko kwiba ariko shakuzi ko buriya bari badushyigikiye babashyigikira byaye ko ari ubujura You're performing a wonderful humanitarian service. Now you be sure to take good care of our baby. Ngiye neza kuri wose ku muryango bongo kaname papa nari ndimo kwiga kumbere rwo rugice mu bidirishya ruza kwicara rufatanyije na nyina wabo nako mukasa I'll return on Wednesday. Assisting zagaruka ko aga 3 wife. Mwana wawe rwose asigaye yiga rwose ari ku murongo ari kuri R linye ku murongo ni kuri R linye cyane igifaransa mvuze ari kuri line ni icyongereza R linye ni igifaransa nicyo kimwe na line urumva ko indimi zigenda zigesa nkaho zihura line na R linye Well, what if it's premature? We'll make a decision as soon as I get back, all right? All right. Good. Mwana wacu ariko arakuze tuzamureka afate imyanzuro amaze gukura Mother. Yes. I will. Forget. Kwibuka data nzabyibuka byose by'umunsi ndagiye mu rugendo ngiye Buganda ngiye Buganda n'amaguru nzagaruka uzahita caho Oh, they're gone. You can come out now. Fango ujye abagenzi bajyana nabo batabari How are we going to stop that shipment? tugende turebe ko twatangira barimo baravana ubukungu mu gihugu babujyana iwabo turwanira igihugu cyacu nta bukungu nshaka kuyobozazi wanya nibuzazi wawe nibuzazi wuyu ariko busigare mu gihugu cyacu ariko uzi kutarwanira igihugu cyawe buri ikigwari umugabo utarwanira igihugu cyawe ari ikigwari I'm in a battle. What? How can you go with us, Madam Wong? You're pregnant. Hey, he's Madam Wong, he's a brave little baby. akana kari mu nda rwose n'indwanyi nako ntabwo kakwemera ko najya mu rugamba He'd kill us all if he found out. reka twebwe tugende turahangana n'abakoloni bavuye iwabo baje kuduteranya baje kugira ngo tutazatera imbere bagira ngo igihugu cyabo gitere imbere ikibi rero cy'abakoloni ni ikihe usanga umugabo umwe yemera kurwanira igihugu cye mpaka iherezo akarinda napfira igihugu cye abasore nabo baremeye nk'abashinwa If I'm killed. Don't you dare get killed. turagenda kandi turaza kurwana nta bukungu bari buvane muri iki gihugu burasigara rubwo igihugu cyacu bararwana igihugu cyabo babyita patriotism Never let him see you sweat, son. mwana wanjye sinshaka kujya ngo uze kubera icyuya na gatoya buri uko uzajya ubera icyuya ajya wihungiza amuhereza akavandarateri k'intoki nta mikino ihari ntabwo tubyemera turashaka igihugu yacu kumva abakoloni bahagaze imbere y'amarembo bari barenda kuzijyana muri iri joro mwe mukitana batangira kurwana You better retreat. Now. Sorry, Manona. They belong to China. They belong Ibyo murimo kujya n'Ubushinwa. None of you will get out. And we won't show any mercy. Nta n'umwe uri buvano nta n'imbabazi natwe tubereka turabarasa gipanga kuri piseri kanda kurwa ko mubarasasha cyabana inzoka turapfuye we inzoka zakurya zikakwihemura asha zaguhemura bamenye korora inzoka nicyo cyabatabaye yamba babambura imbunda sabo tugende bagabo karaka ijuba ikigwari ubiti kugwara abasore baje kurwana nk'ingabo baje kurwana n'abagabo bararwana kuri twabo nta munda bakoresha amaboko ariko barwana igihugu cye patriots abarwanira igihugu Rescue him before they kill him. He's inside. bayongo genda urebe cuyi batamwicara cyane mindani hari uwitwa cuyi kumenya ko n'amashinwa gwira cuyi no mu kinyarwanda bibamo cuyi bayongo yagomba kwinjira akajya gushaka cuyi kumbe bari bamukubise arimo indani bayongo yarinjiye bayongo mufane bayongo nanjye ndamushyigikiye umuntu urwanira igihugu cy'abari hatari bayongo iwabo
abakoroni ngaba hakuno nta kindi abakoroni basana atari ukubateranya no kugira ngo wijayo colonials come on get us out hey honk hey honk barabakubise bongeza mukoro kaje iba abaginga mwe bobera Fuya basta darano di sesha hey hong Sasha ndakukubita umuzungu n'umushinwa ndakukubita please ababeshi indyarya ababeshi bakwereka ko ari kandi ntakeza kano ngabo kandi ajya ahantu hashyushye maze agakweto ke karashyuha no mu kirenge bigiramo uzana agakweto kashyushye katana umuriro napfuye kana nwayo kahambirwa kumbe yahiye ikirenge basitade kabunguru yawe ukaca umuntu yongagira imbabazi yakuyeyo cyari kigiye kumukubita inkungu umba wipfa kukica gutyo tujye gushaka abandi mutegereze hano intambara ibaye ya benshi Ihongo bagomba gushaka kwitwa Cuyi yafashwe n'abakoroni barenda kumwica baramwica urubuzo He's coming right behind me. Ihongo ari inyuma yanjye arimo arakubita kabisa arakubita zimwe nkundura iki Ihongo bitambika nta nzoga aranywa iyo yanyoye inzoga namwe mwabibonyeho ntegereje ko yanywa inzoga ngo nkirebera kandi ikibi kiri hano bakora amakuru ibintu by'ibiyoga bya kanyanga perabeto we ndabakubita Our enemy, robbing your country of its symbols. They belong to us, the Chinese people. Iri nababaga barimo kwiba, they belong to us, ni iby'abashinwa. Umva umugabo kuntu avuga nawo gukunda igihugu cyawe kuri hehe dore ndi bakoresheje ni mwene igihugu. Where is your patriotism? Patriot nakubwiye ni umuntu ukunda igihugu. Patriotism ni gukunda igihugu. You can't get rich being a patriot. Bashaka kuvuga ibintu byo kuba patriot ni gukunda igihugu. Bitch. Working for the English makes us. Ukuntu abanyamahanga badukiza, ukuntu abantu b'Uburayi badukiza, abazungu baradukiza shaka. Patriotic. That's too bad. Kuburwanira igihugu ni bibi cyane. Won't let you do this. Natumiye mu bikora. You're being a fool. One man can't stop us. Don't waste time. Umusku mugabo ngane yaduhagarika we kwangeza igihe share kadukubita igisenzi. Get it over with. Do it. Muguje kubita shaka. Mukore vuba. Ibigoryi nabyo birataka mwene wabo bibwira ukuri ariko yagomba guhagarara nk'umugabo iyo uhagaze mu kuri ugapfiriye mu kuri ubu uri umugabo upfiriye mu kuri n'amateka arakwibuka kure filime kubita bene wabo kandi bishobora kuba ngo uri muramura iki kandi ibyo agibihora arabizi bari bamukubise ingunguru abantu yashakaga kubakubita arababwiye ntibumvishe utungura mwumvisha basitade nturumva bamuteye ibyondo byinshi ibyondo se mwagasha mujye kubita kiri mu byondo shaka bamusanga mu byondo andika ngunguru kari kaje ngunguru guzuye ibyondo aka rugamba yamuteje bene wabo barwana n'abataka barwana nabo ikirza cyambere cyutirinde nuko umugabo banza gucentura ukuri akamenya uruhande rwanira uko arwo ruri mukuri baraka urugamba namaranga mutima ukuri yababwiye ntibumvishe ndabakubita bakamwumvisha ndemeye barwanira igihugu ndemeye. All right, finish him off.
ndemera Rwanda igihugu ndemera kubita ibigori nasita n'umugabo we kamba banyamakuru yabumennye hano bakora za nzoga zikarishye buryo uzimennye umuriro ziba zimeze nka esanse umennye y'inda caho yijimije inzoga yamenye ndi kuri mwene wabo wundi barwanaga kumenya ko umusore afite umutima mwiza umuntu barwanaga yarigera amusimya cyabete itutu urango bitazamya mwene wanyu ugahambirwa we no kwizimya arongera kugira cya kigo barwanaga arabona ko cyagiye mu mayobera hari ibintu bigenda bikarwana intambara z'ubusiko gusa bisanzwe washaka n'uyu nguyu umugambanyi mukuru urimo kugambana n'abanyamahanga aje kumukubita kumara kandi nyuma ye Problem with your vision? Ntabwo vision yawe imeze neza se. Are you not happy with your vision? Vision ni mirere. Kuguru. 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 Nakukuta. Kuna maguru mugabo tuka maguru. Basitade. Kuguru. Aramutakuye. Unapata maguru. Gamba. Bato. Urwanda rw'imbaburane yarwanire. Yazanye fera betishushe my friend. Umugabo yazanye fera betishushe fera yatukurije agatsimbwi tukuvuna ku kanya n'umuriro uracenge ukakuvuna. Buno mu muriro waka w'imbabura mutagire mwitoze bitazakugwa utaritoje uyu yari yetize napfuye akarangamo ibirenge nubwo wakange inkweto ka gihumbi mama we bato gamba ndahiye ibiganza birahiye ndahiye ya fera beto urayikoza ku giti kaka ni ukuvuga ngo yahiye bihagije. Kumbe hano bakora amayoga agacupa k'inzoga kamuguye uruhande mwebwe afite tekinike y'inzoga inzoga imeze nka kanyanga yitwa supu kanyanga yitwa supu ziko kanyanga imena ku muriro kaka yaka nka esanse kanyanga kumenya ko ari inzoga mbi igihe yigeze mu nda byose irabitwika niyo mpamvu bayiciye urwagashyira rutwika igatwika imyijima ibipfira bitwika ujeri basitadi
yasinze tapfuye ko gisaze komeza zanze supu yasinze supu yakanyanga yitwa supu aranayigarura yego komana cyararutse maze kiruko ni hatari kabisa byari hatari ndako bitasha gifata none yayindi vanze n'ibikori iyo bita gasese inyanga ziri mu moko hari niyitwa gasese hari niyitwa matoki usukaho gasese bimeze nk'ibikori yigera no mundi gafata ibyo munda byose ukabana yusohora umwotsi nta muri rusohora napfuye gasese hari igiti napfuye kiricara kumbi iyo cyanze ndakirwa kiragarura yaribaye nyinshi kabisa ndaje ngukubite rero shaha ndaje ngukubitisha matoki Ready to rumble? ayo turambo witeguye amakuba kijegura n'amakuba ngwino shaha baragaje mujari sinjayo mujari singwa shaha nubwo ngo simbyumva kiragaruka ndaje bato sama mama we nikigwa cha gifte umugabo gukubitira inyuma aragatsinda nakwiteje maguru kamanze jesha kambanze ariko sha ntunyiteje mwana ndaje sha bapfuye gisaranye n'inzu ndaje sha maguru yakaraza maguru basi tabi firmira abamagana nabahari dore film mutambo nk'ikivuguto baramuvugusa kiramuruma tekinike zose n'izamenyo zirimo arandumye we maguru cyangwa izanamo ibyo atakigishije n'agataro umugabo yabonye baramuvuna sinzi buragatsindwa agapira sha kwata yaba data we wari wabasesha na nyokuraje mutabaza ni bukiri kuri yaba data we vuga yaba mama we mama we wa kigoryo urakatwa abo bumvikanaga n'abanyamahanga je baratwiba koko ndabyemeye kiravurura agafuro yari cyanyo inyanganyi yari yanga turabakunda cyane cyane bano banyakarira udafite amafaranga yo kureba ikurikira mugende mugurisha amasambu abantu basigaye bagurisha amasambu yabo kugira ngo baze baryane ubuzima na udashoboye kujya kuri muhazi ujya muri The One urebe filime nabwo utaba wishimye yeye